Hai guys. So kita nak share pasal kita punya stopper. Korang tahu tak, kita punya stopper, kita tak pakai stopper yang jenis besi. Kita punya stopper adalah stopper getah. Army grade. Army grade. Let's keep your home safe. Let's keep your home. So bila stopper getah, korang pakai 10 tahun pun, kalau korang terlanggar kereta naik atas stopper tu pun, dia tak pecah sebab dia bukan besi. Kalau korang tak percaya, korang tengok video ni. Sas. Army grade. Army grade. No doubt they are the best. No doubt they are the best. Army grade. They are the best. Army grade. Korang dah tengok kan, kita buat demonstration video kereta naik atas stopper, okay? So korang tak perlu risau kalau kereta korang 4x4 ke, kereta besar ke, Velfire ke, apa benda ke. Kalau korang nak naik atas stopper tu pun tak ada masalah. Yang masalahnya korang punya tayar kereta je. Stopper tak ada masalah, tak pecah, tak merekah, jangan risau. So nak dapatkan produk promotion kita yang tengah promo kau-kau ni, korang boleh pergi dekat kita punya bio, boleh pergi tekan link ataupun messenger kita. Ingat AutoGate, ingat Army Grade. Bye.